Ia. Ia le nei lao nei avnom nia mai le tua tatou stapa ia lungo penga failang pa ia mau lungo so tatou atunu ia vai leo ma so nei tai ama to fatalo Fatu pa ia leo finga wenga mau to faltua ka de siam to vine ia me se foile mal maulunga ainga mawo ia le fangalo foile tapo inga mau na yo tatou tua ama tua i mota malawa o i mota ngase na yo tatou uso foi o falipui ma tuli fasalanga fatalo Fatu le lava se tafa ke lope o mau mai ai so ma leo nei taiao ia fatalo Fatu ele sua fa pele o tatou de Yesu Kristo ngalo foi fatalo foi sungal fatonu sungal fa au ia mai reta ya miselon soatau sungai to ina ya le tunu ya wa tatou fatasil nei taiao ia le ri va tai ila na pule wa tu pule ya wa tatou fitapa ia lungo el nei taiao ya ma to ia la vale tua o fo lo Fatu nei taiao ya mono to sila mai ya olo fa mal mai foi tu le wauna le tua ya ale atu le avanoa e fatalofa ya ona asolo tu ile tatu pu kalami nei taiao ya faftai la sunga le fafengaina ye le toe yo so leo ona o moliatu ya le anga fa maulalo tatu malmol pa ia o tatu tunu ya mai se foi papa aole i tamama tina o aver tala leis tonus tato tunu SAMOA ya a me se foi inicio o e lo fa fonga mai ele ma po kalamili ni taiao ya faftai ono ole fa maoni maleanga le ole tu tato a fasila fa ia ile nei ilungo to pena failangi ia fa manuia le tu el tato a inga faftai la sunga fafenga mo la no mata mo fi il nei taiao tai ia salos temi mato tato o tis langa ala tai ia tato se talo ya ona ia le tato fa so nei taiao mato ngona le nganga fa ma walalo du mo la fio ono la pule wato pule so fu me le ola ai e na manato e ala mai de yaso ai na manato au dia mai fo ile ne yaso so fu me le ola la fa na misela wono le di fa tai tele lava fa tai fa maoni o la fio aftai lo fa malolonga fa tai lo tu singa ya wale ai ya se va engol mato so fu me le ola e tele I fa manui ai maua le nei lao fe loa e foi me leo fai ngalwang ta Yesu ia le tua e uia i le tele o tala o taua ma misa ma fe vai inga I si tafol ke lope ia ai whaftai o manuia lawal nei ai o ni sila o mato no nofo ma wai ia lau fio mana le anganga pa ia e ma fai o na wha mala malama ma wha manuia I matou whaftai lo tala le lei whaftai lau tus pa ia o le whea wale wa Meafua ia na matou whesotai o uso ma ainga whaftai nei tai ao le ie lau wauna malanga mau mai nai tu ia leo wa matou whenua whaftai tele le tua ia manoa ta tala e lau fio walau nei tai ao whamangalo I matou ele ai ia so matou atoa tele o matou whale tonu masase manatu malangona filinga mfai fai fa mangalo so mato le atoa le di ya mato talo nei taiao mo foni lao se mato fa so ya mundia istemi sa no ala u fio ala ilo upu ala mai la u fa fa manuia ya lu io mato lotto fa le nganga ya manuia le pulenga nei fo ya la tale tua wale fa so ina ya o fe au le tale le lei
ma ia lunga nganga tātou ma oe, se ia i unei por kalame. Tu maruvi inga, tu mauan mātou whātau waa ono o Yesu le au le kalisia. Wa mātou wala aua tuai nei. Amene. Amene ma amene. Ya, esi swinga le teacher tātou po kalame, nei foi taimi ma sani ana o whasoa tuai ia ai fia le nganga. Wa maua nei lao. Ya, wa soa ni mai foi. Ya, o le sila fia SAMOA ma tātou atunu. Ya, o le tātou malo, tātou walaulia, whaptoa nei te au, le wauna, le tua. Ya, o le talainga ia Seuamuli, Matuavao, tua Meafua. O le talainga ia Seuamuli, Matuavao, tua Meafua. O le au le taua tua ona la whanga ai, la toe tuatu le avanoa. Se whailo o ia, o lo nonu, lon to mama lon tina ia le lopo ye ni ona inga mai mo mai ia a o fele mela e fa mautu e mo le temi nei ia wa le mo ta to fe o nei au te lo e o kilani le ma to te tala no atu nei ta ia man fa lo sunga le misionare aftai lo sunga fa fe ngainga ia o te langona e la fa nga atu ngana e lua ona e inisi o la tunu alo whanau, io tama foi matina sungai whawhengai ngoi la tau e le malamlama tele i SAMOA, ia la tamu whai atu ma ue e whaunga atu i ngangana e lua, ia a o seo nei tamai to ina, ia o te sau mai le ala whanga leo sal aula sa vai, o lo o tina e sau mai sal aula, ia o seo tamai sau mai whangamalo, na ue tō tangatanga i mai. Ia o Seuamuli Matuavao ia i ngoa foi o ua fai ngoa ai e matua ainga nei tangata whatawa ia o te na wore whalave sal aula se nun born and raised in the islands of Samoa, born and raised in the village of sal aula a fai la fonga mai sal aula ia alo maia ai fa pe foi show no im tautu whangamalo e meo lo alala e foi aile tu ole ainga nei a Seuamuli ia ta poi mai tato ainga ia la popo atu le nei to ina wal nei po kalame mata ngofi ia wal ne yaso ia o pe o se o so atu le ia o sale aula ia ma whangamalo sa vai ia sau mai ai si nei au na vai tai malo waftai ia SAMOA wa whafonga mai ainga ia ole to ina nei por Misionare tele o noi tu tele ia tātou wala whanga i sale eula ia whainga tāle fio ni e lua mau lau mapu ia sape stamale usoli ia tai nane fole malia te oe sale eula malau whatu funganga moe na pule langa tu funga to tama e tau to tama tu funga ai to tama e skami ai pa uvo le situ ya langa ole pa ia la le fio sape stava le soli ya fio foi le mo pu ya tai nanel faliva mal ya to auto ya o to langi na le sungal misionare ya ai ne facilities ole maso tanga le taia male sungal misionare ia o mate mai fatasi le tu malone tas ole ia o Fatu po mata ia Fatu mai le nu leo sa tol pai ia ma nu leo sa fa mate so nu ala mate na ma au lotu fatas ile meto tisia sa leo o ma uana ro rapi fu le ma ola fa lengang ile meto tisia sa leo la leo mo ni so tanga le vaso ia fa ftai leo mo ni la o ma to fe lo ai ma le uso po le o na le tua ya Mateo mai fatasi na la ya o tamaitio matautu tamaitio le lava ya le o le la ya e fa so matal tala no anto le nei tai au ya aftai lo sunga le Misionare ya ane i tatal no pia se tai mia ta o le upo le tua ai o fesili amol mo se fa so le tunu o
o fele mene lete au mau el Jamie nei, lete alala el Jamie nei. Famol mole ia faafetai mo le fesili o le taimili nei ia ona o le soifuaga ma fuafuaga foʻi o le matou galuega ia mai se foʻi feagai ai ma aiga ia taitoʻalua ma fanau ia ma fanau ona i fanau o le taimi nei o loo ou nofo nei Amerika le USA i le stete lea o Utah ia pela o ina o loo o ina lo matou nofo ai ma tina o lainga ia ma whanau ia ma cry kids o lo matou. So I like the questions was where I'm staying at the moment. We live in the state of Utah in the USA. So my wife Patty and my 2 girls and a son lives in Montana, and then with we are living with our grandkids i whanau ia peole so atu na o lo lang ma o mina o lo nofo nei i state le Utah i le USA. Ma the mitche le USA ya la sunga Misionare Seuamuli ya ole taol pongati taol pongai o e mana tua le vala a wina le tua le ua i taimi o fea e yai a o fea e langona ai le vala o fea na mata me lo soifua nga lue ma ile ngalvenga le ministry le te nga lue ai nei ma fai doa po le hale ministry le ngoa le ia e po fea na mata i lo vala wina ma le yelo toi foi langa ta fie loa le taimi na ko lai o le tua yai Samoa po nei po Fatu mol faafetai mo le faasili e lelei a le tatou nofo malamalama i tulaga faapenei o loo matou o lē e faafofoga le atunuu ia mai se foʻi o ekalesia i tamā ma matua faafeigaiga na feagai ai i la aso ua leva tele a o aʻu na o ola i fesale aula o inga sa o loto el metisi ia le ei ni langona peni langona na ese mai ona o le tautua ia sa tautua la ainga le nuu ma le kalesia beita iane a o alu le soifua ia sa iai ni se pokalame sa fai i to tono sa le aula o te taritono le si la fia afa a fonga mai so no isa la aula sa ese po kalame sa fai o fai se level tau sanga o ina tono na o fa alongo ina se si fe au ese mai i la uia fa alongo i le taimi o ta ua ai le tulanga lea o le fa o la tanga e tu ina atu lo wola mo lo soifua i le tua e talia fa o la tanga le tua ia pela o ina sa iai ni langona o ina la sa i se mafofau au tala voua le olanga sa olai o ina loa sa i se langona o le au tu ina atu la au talia ina vala au e tu ina atu lo ola to loa la lava u te le po le tūlanga lua i sa la aula po o le mea o tau sanga mua li tuatane o te leo mauti no au ina tonua vai taimi tonua nga sa tu na tu lolo nei tangata e ta lia la whaalotanga Iesu e vea moa lii mau whaola a lae lava o te alu o te lotu i la o metutisi i sa la aula savai o ina la le mafuanga la o le mafuanga tonu ana o suia ia ma o nga lue ai pe tonu o se o ainga ia ma se o e kalesia a o talia ina whaalotanga le tua ia ma to e whaapopo to e la male sa iai fo la manai kulupu a whaafonga fo mai le tatu atunu o te mana tua le kulupu nei o le Youth for Christ YFC pei fo i la leo sia la pei na avea ma se whaamalo si anga i lo nei ola i le ola la le whaalutanga a wao lai le o mau e le o ato toa le mala malama ma sawa le valinga i le fo i sawa le valinga fo a lai lava o te alu
I so sia o ekalesia me tisi sala o sa. Nei, Pe o ma ole. Te loa po lo u se fulu ono tausanga. Po se fulu fitu leo te le mauti noa. Se vai teimi o se fulu ono po se fulu fitu tausanga. O lo uola. Mana ia le a fo le amatanga le kola le tua le soifua ma le ola. Ina ua mai ona iai le hofo ina ato soifua ma le ola lau sunga misionare. Na whawhiwhea ona e whale tonu. Mo te fia Samoa ma wou. O le ministry lea i ngā lue ai, o le YWAM. Po le Youth with a Mission le atala no pen. Whawhiwhea na e ofi e tonu ma vea ma member, ya ma vea ma tangata atala. Whamani mo le sunga misionare. Mo le o tala anga nei. E lengi tala anga asesi. O tala anga nei la tufa atu. O mea na o vaai ai, ma o savali ai, o pai ai. O savali vali pēla le ola. Ia, sa iai nisi halo sa le aula. Ia, o li susunga le, ia o peta vai. Ia. I pēla siuso le masuenga vai. Pēla na yuso la ia. Na muai o atu pero na o atu e foi atu sa aula po ingala na faalia ini faalinga ini polo kalame o lo le valu tolu fai lo le South Pacific Games 1983 ia o Misionare mai le lalolangi ato o atu Samoa fai lato outreach together with the Youth for Christ, partner up with other churches across the islands of Samoa and Savai. O inala sa iese po kalame sa introduce a fai e te fia langona o e fia tu inatu lo wola au auna ina ia e o ina tili le ola fa le nganga ia e mai se foi le ola fa so ia matu inatu lo wola pe se vala awina le e te fa misionale ai inisio atunu a pe o le tausanga tasi le afe iwa se lau walu tolu po inala o na ulangona ai o la o sau o te amata mai e le discipleship training program I Tutuila I American Samoa and then it was a program that it introduced to my life and then the next thing you know it is history so pela o na o saulo o aluese ma Samoa ai o Galue au saulo tono le Youth with the Missions ma avela le discipleship training program mo le ono masina wow man ia step by step ko le tua equip le tua ma mold le tua ia ma change le tua e fa pena ia le movement ale ngang pa ia ina ia to pu e ma na ia mo le fa wo wina o ai se tunu o Pasifika na fa wow ia au le yo mai isi tu le lalo lang fa mo le la sunga misionare tu e se Samoa o Tutuila foi American Samoa ia na matou fai malanga tu I Tonga on the island of Tonga mo nisi o matou talainga fa evangelia ia matou foi Tutuila so o inala na amata ai ia sa o foi fiti the island na motu fiti ia fai ini se matou outreach ala lava matou te campus I America Samoa I Tutuila mo sina e tolu tausanga mana ia soli Malesi ma Pasifika atoa ila uia sa valinga mai o no tu wale ai ngai sala aula na yele langona o te saua pena lono masina ia o saula I lono masina na eli uma lono masina o aulau te Tonga o ina tonu ana fetalai ai le atua I lo nei tangata fa mai le atua atali this is it for you. Yes.
for missions, for a long term into missions. So, o ina tonua no wa ai ne va venga na fai ele tua, mea na tutupu. Ele ngata ua suia nisi o lango tangata, maile leanga i le whaolatanga. Ia mese fo ini mea ua oulu i tau wailo unei tangata. Ia ma whaapea lo loto ma talia ile wala au le tua. Ia o lou lava wala auina. O la ai tuna atu lo wola mlo soifua. E te au nai i le tulanga le Faamisionare i nisi watu lu. Wow. Man ia le Pasifika le wakava le ese me man Samoa no na nu al watu Pasifika fiti tonga Amerika Samoa o le si stepu no sunga Misionare ai le atu Asia no fa fena o le atu Asia ia po ai ni atu no le atu Asia na toi fa nga i lo so i fuele tua e tanga lu e ai fa wa ngal tala. I te tonu o le whala putupotonga lea, au te alevou malan sa vali i whasamo, po le Youth with a Missions. I te tonu o le whala putupotonga lea, e le se lotu. Manino atu le tatou mafutanga. E le se lotu. E le se, all Christians, all the Christian churches, from all around the world. Ne te iwa whaapea mai sesi e se kalelei e le se lotu. It's a missionary training organization. Io inala na sawelo. Ia. Okay. Peilana e te tau nu mai la le ile fala putupotonga le. All you know, all you heard is reaching the unreached. The people that they never heard about Jesus. Tangata e lei whaalongoina le suafo Yesu. Manatua Samoa. Ia. Bo fele me o e lalai o tātou wola i fua i tu tonu ai kalesia. Tātou wola, tātou whalongoina. E uina ese le tātou whalongo, ese le talia, au tātou whalongoina. O tātou i loa, e iai le atua. E iai le atua. Ia ai ua hola mai, ma soifua mai tātou. Ia le alau o talia whalotanga i nei tangata malsunga whawhengaina nei. Ia me se fo i tele o nisi o alom whanau o Samoa lo salalau le ralorangi atoa. Ia au inala na saua i loa lo nei tangata. Ia al watu ai lae sau i tonu lo atu na i Hawaii. Ia lo atu lo na i Hawaii. Abe inisi o polkalame whaalau tele le malamalama. Whaalau tele le loto ma le aoina. Ia po inala nga amata mai ai. Ia no. Alu lo le one-way ticket to Asia. Oi ni na ia tunu waranga le Asia le meteli. Oi tau mantua. Pe o se tu lo na fo ia le. O te langona lela ele se me mita ai le tangata. Ia o tele atu le Asia. Ai la tua tu sina le tunu le o saina. Okay. La fa Samoa o fa Britania ina. Ona it's all right. O sainga whatever na sa o walu ai manisi fo yo alo fa now sa matonga lu ile aveina le tuspaia. E te nofo i Hong Kong e te travel atu. I tonu o sainga ina ia fa ofi atu le tuspaia i tonu o sainga. Ai o wia o la sia tele o tunu la sia o la tu Taiwan, Filipino, Hong Kong, o Nepal, o India, Bangladesh, o Bangladesh la. Pe o inala sa o nofo mesi tasi fo yo alo o sale aula ile ne te iwa wa faina wa ngalo le suafu mtayo luso ya silo kota mau fa fai pela Bangladesh o inala sa o walu o fesoso ani ai ma ya lala wo kelele ngaluenga i tono le tunu le mana tu fo o le tunu le o le tunu Musalem e le se tunu pe o tunu Amerika ma o le tunu ma losi tele le Musalem tangata e pela o Asia o tele o tunu o
o talasia, ona lava, o le aveina, o le finangalo, ma le upo le atua. Wow, Samoa ma ainga wa, o tau sila ma o tau whafonga, i le whaonga ina i le tua o le tangata whātawa. I le tu ua le ainga marinu, anga yatu Pasifika, Tonga, Amerika Samoa, Fiti, aduatu i Hawaii. Le wai whafonga le tele o nu o Asia, ua o iai le au auna, ona o le tau o venga le tala le. Salo le Fatu a fo lea o tato di isukiviso le Great Commission. Ina ia auto wo, ave le tala le, ya mawani nganga pa patisio swa fatama. The Great Commission. Ma nei ia whanau longo nei tai au, lau sunga Misionare pa lau talainga fo isa wo muli, i le whao ngā ina i le atua. Ia ma le vala wina o soifua ma le ola. Pea ma se fia ni tausanga sa spendinga mo se ata whaataita. E o ma le temi nei. O spend lau soifua ma le ola, se o whaletua ma na i o wala. Whaftai mo le whafsid, ia, na o tu ua Samoa, le valu tolu, ua o luas futasi tausanga. Luas futasi. Ia, o le taimi nei, ua onus fulu lua o tausanga. Wala. Ia, pe fas fulu tausanga, ia le la luatu fas futasi, ia o te tonu lawe tonu le avenga ina, mga lua i tonu Faamisionare, ia wale, ia le ngata e fo ilea o le training o tangata, ia mesi lawe whaevangi le, o le atu le whainu umalawa maso. So, po le sina umina o lo nei, Tamaito ina, pati o le maro o le service, long service, 40 years spent rest of the most of time and the rest of his life to serve the Lord, different areas of the world, Pacific, Asia, and Europe. So he covered all those places. Why? Because of the Great Commission, the gospel to reach the unreached. Sa mana ia pepes sa ngalue ai lau tau tama whanau le lupe whale. Mita le nganga le anga o Samoa se nu iti. Ai whaongale tua o na tama whanau. Ina ia reach out le lalo langi. Whawonga me le tai au. Ia ile power, le great, o le tua le tātou te tāpua. Le ala wale whatau wa al tangata, kole le tua le tangata. E whaongala vai le tua le tangata. Mai na ia le awhai le history o le mea sa. Au te tele e peo le, pelo sunga malanga Faamisionare, Paulo le apostolo nu wis. Le wa e ka wanga mana e ya. Ma lo ya le pela le wa senta mai i uta mo le nei taimi so a inga se tau ya mo mori fa taimi fa malo i le service le taimi ma le commitment pe me ta ua le anga e fa ingo fie artificially la sunga Misionare ya ta se e ane ni lu itau challenge e o ani challenge ole tala inga i le uta milo ai atu no nei se itau au wai matou nei le yo atu mautele loa pe o ani ni lu itau sa fe ngai ma oe le su Whaftai silfia tatou atunu ia ma tatou soifua le soifuanga lo tatou olai ia e tele alu itau po feme te alalai te ngalue ai po tono e kalesia po fa missions po tau tua fo i ainga i Samoa e iai a luitau le soifua tatu te olai i le olanga la Faamisionare tele na wa tele na wa ni la matia lola i le mato fo ngaluenga ma le mea wo ia e tau sa o tua o te loa kava umale nei to ina ia the continent the South America, North America, Europe, and the Middle East,
o la tu fa tu ai foi nisi mea la fa SAMOA tu le fa palanginga nisi o mea i te tono mira isi tatou whaalongo le tau ale alu i sala elu ia o le nalo fuanga pu fa lima e no ta alu i sala elu oh so ia ia ma o ai kupito ia i nei no fuanga o tatou whaalongo ai le upo le tua ia ai o lui tau ia o lui tau i o le olanga ia na sau o 5 e ai lui tau o le 5 ia ia o lui tau fo ia le ola le tatou te ola ai o le te ina ma le ola fa atua ma le ola malama i tangata ia o lau o i loa le mafuanga na tunu ai la ainga e ai whaingata o le malama le ngangana English ia le malama le ngangana whaasainga Filipino whaaisia tunu ia o mea ana le ia masaulo malesi mea le isi tupe finance tufa tu ai fo ini mea ia tulonga is timinga i le olanga fai ia faftei le tua mulon fo ai nei vai tai ia awaso la i le amatanga mainga Matuavao vale Misionare Matuavao ai le Misionare ia ala e alu ale Misionare amen o le mele singa la lui tau fo later on i tatou SAMOA tatou soifua le SAMOA e te soifua o oe o le tangata SAMOA e ilu fa SAMOA fape se e loa oe o tangata SAMOA i lau savali ma lau tau e sao le leia a foi langa o tatou feola mai na awa o ina mai e tatou sau foi la le i le ngaluenga le tu it's the same thing e loa o oe o lata li o le tu i lau tau tala ma lau savali pe ia foi al SAMOA le fai mai tatou SAMOA e loa SAMOA i langa tau tala ma lau savali le whaaloalo la le SAMOA e le fai mai lo tatou me foi le it's a human right I have a right I have a yes sir e ai le right o tatou ai principle e tatou savavali e le whaapelo la ai lo right to speak i nga songa speak alea ona solo fai atu alea ma le ava le tatou watu nu ue i oi o le te whalongolongo e le whaapelo la mai la right nai te fai atu al mea le lo te lauina o le mea le lo langona o lo langona whatangata i oi o sio watu nu ue e iai le human right a tatou ia ai foi la tenta ina o challenge na Faamisionare o le tupe o le olpe fafena na ava isi tangata o isi atunu e wa ese SAMOA ese palangi e o SAMOA foi e kau lusi foi lu lusi kan ia e tawana i le ava ma le whaaloalo tangata SAMOA fai e le ngaluenga o so nga fai e foi Maria se lau pe se pasta o toi fesili ono le culture mal kako custom sa yesi sao le culture le na watu ma oe ya manisi foi o so matu fafine ile fiso swani ile presenting o le gospel i ise tunu wa ye foi culture ise tunu ai ora so lo ese le mana yo le fesili ese tele ta ua tele ole anga nu tatou SAMOA e ta ua tele i le inga leo le upo le tua e whaonga e le tua lau tangata SAMOA a wale whainga o lau whaaloalo o lau ula lea ta ula SAMOA e lo ta ua SAMOA o lau SAMOA foi e te whaaloalo ai le tunu o lau ngana ma lau siva ma lau tālai e whaonga e le atua le tātou tangata SAMOA e ave e wheau le lai wha e fo i mātou kulupu e ai fo i le tū wha SAMOA e le mamafa tele ni te fo ua mamafa tele tātou atu i tātou atu nu ona mamafa i le ia e tū le mele na le atua ia pālengi le lei pālengi lei ai whaonga e le atua ia le tū o le tātou atu nu le to tele nisi o whaonga ina
le ngangana Samoa ma le tufa Samoa e la unga ilo na upu e fola ai le tala lelei a le tatou whaaola na o mai tatou te ngalu lue Mana ua ia value si al tatou ngangana misa le siva wa whai ona na whaonga le siva whaonga le taleni ia e pe 4 miluma ni tangata e di whalonga ia kia viso malon mata ia mul tu e martala le tu ai na te lele mea tonu ana ia ta ina tatou e le anganga o le tua le mea tonu mai le anganga o le tua ta ina ai tatou awa ia maulunga sona viinga ia awa foi le launga ino na upu o tatou siva e nofo ma e mafau ia ao ma whainga o tanga o inga e whetalai whai mai foi e whetalai mai manu ma la au ia e siva foi tatou ave vi inga le tu io ave vi inga e ne te fo fa pe ia na votu watu whainga me io sao leo pese introduction for lele wa ale lele tu ai misa ia open areas ia tu nula wa ele whaina ela tu loa straightforward tala le Yesu e solo mude la ke ka ko ai me inga introduction e kolo me le tense io o taleni ai pacific ai open areas e te whaonga ina taleni ma mea lofana mai ele tu te iloa Samoa o le kauta tātou le mea lofana mai ele tu o le taleni foi la siva ia me ia tātou te whaia ai ia whaia ma le matau ma le taita ina le nganga te inga le nganga ne te fu sa fu sisi so nga whaia ia nga se la ia le ma taita ina le nganga le tu pio so atu le tātou tangata Samoa o Samoa ma tua seki Samoa e whaafonga mai le aso nei mana o mia in Samoa tutoa a wale la ngino na upu tonu le ngate tonu Samoa ni sila nei ia all the world all the world all the commissioner and family great commission all the great commission na tauna wa saule tala le mai o sala elu la great commission yo to wo fai nu mala so o ne amata mai Jerusalem Judea Samaria male la lo le faftai ia te evolution so foto tua wa le wa matale le ne ya le to senta to le tua to so ya mau to o to ina tuno ya ina ya haule la lo langi so le la fulfia le purpose mal al famo le great commission ma ya fa so me nei ta officially la se overall o le respond po atu no malava na o le ase feedback o le ase na yai ni tangata na se le firma se na turn to Christ dai la sunga ia fast food to sang ia o tere amen mai ta wina nu mera ia na se au te le lau tau sa le tangata maafe ni alanga yes wala to talia ina fautanga amen ele ngata foi la le tanga to talia ina fautanga au fia maafe tangata wo faalongo ina ele swafo Yesu ele matou ai galuega faevangelia le matou te galulue ai i te tonu fea ai o le youth with the missions ia o tere iloa le tautino tua Mana ia for God's glory awane ia le tamā ele winga lo sili le te ua fauta ua le but o se feedback o tatou te tilo ia e take te ia ile so faftai ia le tue pati le o le galuega le tue faaogā le tagata manatua le loto le lauga le susuga ia fono sa lauga fono i le susuga le taitai foi le waiwai Samoa sa lauga i matou i magele
Sa faila na tala lea, semana ia, o tātou atu luma le tua. Ma watu fai atu le tua, o umana ungan menga, o nganga ia, o maya moro man. Le ngalo e tau le luina, le ngalo e tau le challenge na, sunga fono sa tau ngalu. E lu ia mātou nā tau mi talvou, ma na ia lo wale su e me siangang. E do le mai lotu, le mai ia ke riso. Send someone, pe guide mai se tangata. Ina ia wha ona ina ne nganga ia ke riso. E ala nai, kipa I pelo ma fo tala lea. Ia le vola wa approve. Tele tangata umwhaino tau kaitinga ile gospel. O tele tangata wala turisi. Ia ona o whangaina le tuotso fumane ona. Ala lea ia le tuana na maenga. Whaftai tele, mole tele, ia o lui tau le na solitalo fai. E le whaingofie le alu Faamisionare. E iai lui tau a mesia la tulanga leo le finance. Ia, sa whawhena whatino lo tau. Masalo le mea le te loa seu sa tau whangaina le mea tau le faith. Mantua a pei pase se saulesi nui. Ia, mantua le te yentonga le mea. Ele va to full time in o le to travel on the mission. So tongi pase se o isaino, tongi pase se o ekupito, tongi pase au pase se foi le tomai pase. So I think say facina fa sole titia pe saura o tau mate. O faith sa to fangai. Pe o le amatanga na o le fai unga foi na. O le ola whaatua I le tua. Matali tonu. He is the provider. Yes. Not only financially, he is the provider of our safety, of the provisions of food, but ole ola whaatua le tua. Pe ole ola ngā lena mātou amataina, ma ola hai. Ola ina iai ma mātou mawale se o langa te talo. Yeah. E tuli vai le tue temi. Fe soa ni mai. Mato wola I se o langa whaatua I le tua. E le ngata la le e ola I le o langa whaatua. Au a vea foi le ola whaatua I le ila ua ia sa wali wali. Au a vea foi la ola whaatua le tua. Au mai e le tua ni langona. Awai te tau foi na faisa unga lue. Faith without works is dead. So, na e lang na ngai ngona foi e le ngata te talo. Awo sa nga lue foi fa mai mai soani mai na inista ngata e fai le mea. Awal ta mo fai nga le raise the fun. Fa me tusi le newsletter ia lau sunga fa ve. Te longa o fai o ma mea ia mea work e we mea what the few ala ole ola ia na vai ia le tali ton e o nei lava te ala ole mea lava le fai ole ola fatu le tua ia ma fai ni awala e ma fai ona na raise ele fan ia wai o atu no ia le te alu le fta foi mai nei Filipino Philippine au tele I malanga mai nei New Zealand. Ia e race ale fan. Ia o pase se usila fia. Ia le mai pase. Ale se lau fit, a me le afi fit se lau. Toi titia a lua se lau I le round trip tickets. Ia ole pe ale faith pe ole ki ana te inai le ngaluenga. Awai le na finances. Ia a miso lo soifua ola whaatua I le tua. Ia nau mai le provision wa te aila to te mua lau sunga whawhenga. O le whaatua ia ma usitai. E pe o walanga e sawa le provisions a le tua la uia vai. Amen. La uia vai tilu le mātou ngā mwen. O le tali tonu whaatua le tua. Ia a pe lau le usitai. Obedience to what God said. Malaysia fa malos lau su. Ono tātou I lintupe. Fa pēr lole. Le ai, I langa linia upe.
te le anu me na misi. Yes. Aua ne avele tupe. Yeah. Ma mea po loka i wala Amen. E ia au wala le atua, e a mai e whai elana, ai e wha maoni, i mea o lo a mai ele tu. Amen. Mana ia le tala noa pele le sunga misionare. Ele mea ta o le faith, put in practice, walanga tele o tato, ia fwe tau faith, pe pisa le faith, ia a wha ale practice single metal faith. Ale mana ia le, ba pena na laina vatu silanga o le areas le wakava le misionare. Al fisili, ele sanga luenga full time. Le travel lava. Zola, sele Faamisionare le tua. Ari se Faamisionare tele le tua. He's our provider. If we trust him and if we obey, manga ele pulenta le sungale. Obedience is the key to success. Amen. Ta ua tele le usta. Le visao ngai me Fatu tua ele the tauna fulfill maenga o le fina ngalo le tua. Then he will perform miracles o le faith mania ma lo esere. Ia ngā telefone nai lu ia i tato ia foi nisi ngā fultal no ni taiao proclame mo le Faamisionare. Ia ili faingofie ai faingofie pe ia le tua. Ia ma na ia isi vaenga ia nei te o yeni se sile ngalo i tia u se tato i fo i mai ia se taimi i ni challenge mani encouragement mo tu porang talvo a ele mele o tupu i lo loto ele fe sili ma na ia le wa o ele upole tu nu fa pea o ana nafi na tapena ai nei o nei e tapena ai tai au o le tua nai e tā ua le tuana. Ua toe Tracy tua lo mawhawhau Seuamuli. I lo tā pro tā minga lo tā o lang. Le la, sorry SAMOA ma whawhong. Le, se mato e fo i tasi a e lo mawhasino manga. Le mea na ma o mai ai swai. Ia, pēr nau tau whawhonga mai. O ma ua sama au tala vou a onga sa matangata lotu i sa mātou kali se metisi i sale aula. E le mawhena ngalo lo mātou whatino manga mare tupu anga na fofoa mai ai le soifua au na i le tua. Lala lea ua o tātala noa ua emo mai lo mawhawhau na i o tā mātua. O te mana tua si au ta maa si au tua o mātua tongi waha. O sa tū le pule laa. Sa la unga o se tasi foi o tula toha le tala le lei. Le ta maa ia se mau faitala. Le ta maa ia se woti. Le awhionga ia whai mo whanu tu lou na i o tau wainga o mention ina na i o tau tua. Le anga o to uli ia o le tala le lei. Ia le fetalainga po le fiongo fo ia moiala lautua moiala matua masalo e tau matua i ta mai ia le vaula mai ia faso singfili mai ia le vautoleu ne te ua ngalo nei pa atu ai ua mai e le nganga e tia e le o nei na tapena ai taua o lo toma o matai tu lama le sa tu pule la malo toma malo tua le lia ele ngalo lo la to sao ele ngalo lo la to sao ole fatu na to toi se tu a fo ia matua to mi va ia me se foi se toma sa la to la unga ina le tala le ia ma le tātou leilo e ono pasi mai le whamanianga ia tātou ia nā teimi o tātou talu vau tātou a ngasa ia sa tātou te leiloa tātou te leiloa sa tātou ia leo langa alu kua lava bolonga mai ai amo mai le ne mea mata sali mai popo ia e le whaingo fie le ona na ola mai ai
ma le tātou le loa. God has a plan in our life. E iai le plan le tua o mantautu. Lea e toi langona le toi tu ma tepa i tua ma le nganga whawhtai. Le sunga misionare. E ta tauna ta whawhtai o tata maa. Ma ta maa uma se tātou ngarwenga. Me tisi sala tau whawhai lele mai lo ta. O la ta whalongo. Ia. Ma le lato tau tua sa whai le tua. Ale umanu ia i tau. Pe o se langona le na. E tate toi tu ma tepa i tua. Leana nafi. Na ta pena ai nei. Le o ta o mai foi le nei. O nei foi la. E ta pena e ta ua ta whanau. Mole lumana. How God process and equip and use people in his ministry. Le ta ua pito lea. Se i tātou e whawhitai lava e nei o tā tau mātua whisela i tātou mā. Se i sau noanga. Tai lau songa whawhengainga. Nā lea laua o toi tepa i tua. Tulu i tua. Wāna nafi i le so. Lea laua a whaafonga foi le pa ia lase o tātou atu nuu. Ia e mese asi o mā nuu o lo. Na mā ola mai ai tonu sal aula e mai se sa fai ia sa tole pai fanga malo ono nisi o lo mato au ainga fatasi ai e sa o le sa noanga sunga fa fengai o ina tonu ana amata mai ai le ola la le ola terminate family si upu e family upu tu spa ia I know you before you born. Sila fia e le tua. Tato wola soifua. Au tato te li whananau mai tato wola mai neolang. Ua ta ua niso swafa. Ta māua. Whai le langi o le lato soifua. Ua lewa. A le hola me lea. Lea tonu au sau no ansunga whawhenga. Na ta pena na lalaunga pei ano o fai atu. O mea na tutupu mai SAMOA lea laua ia mato atu no. Ofta maa na launga ina o tangata tutoa. A mato whalongo ina o launga fina ngalo le tu e tono mitis. Ole, it was one of the anointing, malam lama. Peta iane ina taimi ia i o lo tala vau pele o lang. Ala lea lao mato o mai tu la nei ma taimi nei. O toi mato va ai lai tua. Na la leo mana tua ai me na fai o mato tua. Ona fa pe atu la ele sa laula. Na yo mato nu i sa la fai haftai. Nisi o la ta uso atu to pa ia to mama. I lunga tato po kalame a fai o e fa fonga mai. Ka mai foi le si upu. E a fua mai manga tele. Le manuia o le manga iti. E a fua mai matai manuia o nu. Yes. Beila mato se so atuna nei tu la leso. E le fa to nu el sunga fa fe ne malo nei tangata vai. Il tato atu nuu. Tato nuu na mato feola mai ai. Na fai la utala e masani ya. I lo nei tangata. Faamisionare. Ma mea lo fai e vei taimine. Na amata mai tu tonu sio ai. Le tau tuaina o sio tamama sio tina. Ma le lotu ma le kalesia. Ia ole nai au mai ai taimine. Tau tuaina la Galuega, tau tuaina o tangata o lo matou Galue. Ia lo lofa. Te fa sauina le sau noanga sunga whawhenenga. Ta maa niso matou ta maa na launa inga fina ngalo le tu. Ia lea lau matou pueina ma faa au au ina. A war faa lau te le ina. O le fina ngalo ma le upo le tua. I neia tunuu ma la tunuu. Ai ua mali o mali fasa o. Ma maua lunga le vi ina o le tua. Ono o tātou. Ta mama tua a o te whai langi lo lato soifua. Lea la tātou ai ia nei manuia. Ia la tātou tu watu. Tātou
continually. Ele ngata ai. Na leo hei o matou whanau, ma whanau o matou whanau. Ia o soifuanga na leo langa nei, whiwhia tere nei po kalame, o matou to mafuta ilu o ea. Yes. Mana ia, kuvata si ta au ta lima, ta patpatia sao na ia ta matua. Au a whailangi, au iaio la to nganga matapua mai langa tala tu stala pelu e mo moato lo mata mai. Lo pati mai matia mai, ha malolosi. Ele ma te uina wa sanga mai a poli, la mau mai tia sa ele ngalo lo to sao. Ele se o tato Galicia, sa le aula, ele ngalo. O lo fa wa mai ngaluenga ni taimi. O mātou tā se mai ma o mātou mai o mātou Fatu malotona. Wha wau le au nanga le tua ia le lea tā ua ai le ananafi. Wha whetai tele lava nei o mātou mātua. O loutou tauti ngā ia lea ua mātou manuia ai ona loutou tautua i le tua. Ese le tā ua nei ngaluenga nei tā mātou mātua mantua hoi pasta le tau tua ma tua sa fai au. Ele me fai na aile le toi ina pe le versu alu sa. Pe ata tu fai tu foi se le ise mere le e tau fueta do. Ave ol meu mau ave e tau tua ina mal tato le lo. Ol la tu tu. Fa nga tato wa e sa olo. Io me tonu na fa ma sa ula unga ile anaf. Ia a ole uma la fai. No la ngona la tu fa manatu le kalesia. No fa atu e kalesia manatua le tama fale ana. Ona fa manatu ba yae i asoi. Ole se to na ia fa au. Ia fa se le se lengi. Se ave ngalu au fa se ulu ma se au. Ola mo ia. Ole ta u ia pe lengi pe lengi a mo ulu ma lu au. Ia le mamalu le tatou atunu. Yes. Nana to e whaamanatu. Tautua. Le tatou tautua a wata ma whaaleanganga ma latou whalitua. Nai mātua whaaleanganga. Yes. Manatua. Mātua lau tatalo. Ai me se fo ia. Nalo ave sina kofe. Ia ave sina luau. Wal mea ana le tatou whaola mai. Mai mai ato ina malamatua. So le lotu. E tasia la so tatou te o ai. Alaia, le lotu. Tasia la so tatou te o i farsa. Alva yaso ato, ia le pisi. Awane ngalo le lotu. Ma te wha manato te whole le tatou, mamalu pa ia le tatou atunu. Wa ai le lotu. Wa ai le lotu. Ato lotu fo. Ia tatou vivi ia tu le tue le anganga ma wha maoni. Olma fe auna le tau whaiata. Awal te fai le lotu le fai ta ua sai. Pa ia fa sa mo ro fa sa lo ka ngulu lo. Ato tuli pupulo mata o fonga. Awal mo ini o mate e moya tu ya. Le ato tuli ma pupulo ato o fonga. Mata talo le tu. Ya mana man tu hoi le singa pas. Le tatu mo lu ma tu sta to maya mo ya la. Oi. Ka mo ko. Nga na uma tu le fusto ina mo ya sau ya la va tu le. Kama va. Lo fefe ya ko ina so. Lo fefe dia ai se le nga. Nga discipline le o langa ele se farsa mo ya. Awa sa. Okay, longa ele fa suva tati fo i tato e kalesia. Oni si fo yo e kalesia. Eu te ala tfolisi assembly sa o lo matu e pisi te me ki au tau hoi leili. Ia fa alo. Ia nai mea mana ia le discipline. Le fa nga fa peta to ai o abuse ta to te meti. Ia. Le mala mata le tu pa. Ia. Ole o mala. Au ni. Ai au fo son se sangue te meti fa. Ya te wali mai tu ai se to ina me se lo tu el neve te mi fa tane atu no. Ai pio ta ua na ta to e foi tase tu. E mana tua le anarafi. E mana tua no la tu sao ya le ma patia ya le lo to sao na yo ta to tu a fa fetai lo to pulele. Ai wa ma to manuia ya
au tātou ainga foi mai kalesia o tapu ai mai Samoa se tātou kalesia ia ai tātou Galuega ia mātou te mai ai fafo ia mātou te tautua ai tau malele atu mātou te tatalo atu foi mo tau ia te le foi tama whanau se tātou Galuega le foi wo le ministry ia lo whapenana ta sele ele lalo langi o lalo tala le lei ese a o no Galuega nei o tātou mātua ia ui foi na ele whape se lotu I tatele o toi Galuega me tisi ai isa faina o kalesia umalanga pau le nganga ina ia mawani nganga mo le tua male malo ia sa mafaftai atu le mau mai fo e alom fa o tātou nu Samoa le nei laulau le anga le toa mafiloa ima ia o fatu na to mai na o ina I se tātou kalesia ia le wa ma ta se tale le ia ia mawani nganga mo le tua man malo ia salo o nei vai ngata wana o na ia ai mole nga ile luma basta le asisi wa o le no tipilot ni se mai le tunu la ta mai nei ya le ia o I Filipino o Filipino ia ala o ko mai la Filipino vale pe nga lua vesta luina malanga ni ia se me se tala I totono le nu le o le na fai mo fiena o le ali tua inga tato nunga tele se fa mo le ia o peo le ala tununa le fotoa ia o ne tua atu sa o South Africa okay South Africa ai o Filipino le na after 3 weeks ago ia o le tunu ia o la tau ia tal tununga o le lotu katolito so that's the main religions ia alwa to so to lole matangata musalem ia telefon mana isi tangata kristiano lo I tonu o ale la uia ba ai ile mato por kalam ia fai mai peacemaker tangata tonua sa matou sa fafiso tai initial matou kulupu I matou Galuega I Filipino sa maua se connected manisi o tai mai o nisi cities o o lo ngalu ile tunu the government ai ke siamo langa tangata o le meia o sa e ke siamo pui o ia langa o le ki tangata le na maua e nisi fo I alo fo fa nau o lo ngalu o ina lana na Matuavao white ile faito so wa felo ai mato masia foi tangata lo te ia tono nisi city ya ana eila le nganga ale tai nei e mana o io ato la unga upo le tu ia onga tono si from elementary school to high school la tomo fai ia mato wo foi le tono o afo ino fale pui mato ia wa foi fai pokala me tono fal pui amen ia ai ole aveina ia le feau male upo le tu wa mo tu atala lava ona o iai nisi o kalesia ele ole na ole wa msanga lui e ina e kalesia ia wa translate la ko tu spaia ile ngana le ia matu olo se so ni fet kola mea onga ne ia matu foto spaia ma ile la to wa ia ngana ia wa ai ma sa fa palani and then we have a translator la tona e famtalaina la tona ngana a Filipino ia matua wide open ile tala le se vanga na wa e halu tele the tribe people are mountain pe la ina ele faila singa type mafenga ta ole wa nisi e ai lunga pe fia so e cross ile mau ya Filipino na lena la tamai nei si yo mato Galuega fa evangelia sa fa ye ia malo masalo le wa
so fa umarta tan noanga ya na fa so le ai mana ia lo tan no le tata no ile fa le ministry ya por Misionare te le se lui tau le foi se fa malo se moi salo last year pero son de sa o malanga i India Calcutta mo le luove aso sa o tilo foi ya sen manaya maua salo pe lima taimi sa o launga i tonu o se ya pe an tata no awone ya tato alan tau sia volene ya encouraging te le tangata na respond ile ya ta Yesu isa pa petition no foi ni sionga ngale na fa ftai le tua o tonu na i India pe le majority ya tangata le Hindu ele i faingofie ya sa mana faingofie on sa ya tangata salato organizing ya while in finata la if of tau le su wai se faingata ya ele alo ya fue la famo mo más info a decema sal por las Fatu ya famo mo foi to malanga mo luve so i Calcutta India ya ole plan la mo le neto sanga fa mo neto sanga ya ya foi sawaina ya tel sa ya lo totel el courage me le tu ya sa ni pe ya consequences ya whatever foi na masani no walwe ina Calcutta i Malakwa New Delhi ya Madras alwatu na Bangalore na ino fonga na sa masani foi mato fai mato pokalame ya matua ya te sira de vengo ele tuale Fatu su sai na tato nei even fai o tele fai o cavale au povi fai ahora estoy no going on savali over crowd tangata ai o me manaya na tele tangata wa di liu ya ke dis termine la pisa o tala du spai o tele sai to se le auto le chichila fue ngal ya malo va stai mole ya o planning la mole fa ingon ni tusa la se si fa umata tan noanga ya ona tuatu le upo de tua o la se si o afet to taliwai ya mai lo se na fa malo si mo ni se fio mise ya penta o la su wa tele ngal awa wa titi on tangata fa ya sa wa ia pe o te whaapopo atu la i lau sauna. Mana o mia pe te tonu e kalesia. Ia. Po nisi fo i la whala putuputonga. Lea fo i o tele nisi wa awela tu outreaches i lai tu. Ia. Al mātou fo i ngaluenga. Ia. O no mātou ngaluenga it's a long term ia whainga tau e te me whainga tahanga na recruit mai ma tangata ai o e tonu e kalesia e whainga fia short term missions lua tolu whawa yaso ia to fo i mai fo i nei ia to te talo to sauni lesi so ai whapenga la whainga nga wenga pena whatoe whapopo e le saunoanga le sunga whawhenga wale open mai le tu sa o fai foi ni so e kalesi ato ai ni si e fia malanga pa wale me ia talo le tu ma le tu pe tonge pasese tonge me no fai me ai ia alo ke na singi tu mai ta ia la tonge fa ba senga i fo me e pa wana me na me tanga tai e o mai fai le ngaluen al se upu i no foanga ma me le o ia I do have a lot of contacts. Mana isso son. Se pela to so atuna e fa popo atu. Ona o tele me fia fai. Tele sai to se. Moni ya tala. Aftai le sunga Misionare, sunga bas. Ya na wa salua to fa fonga ole ni na male demand na dala le ni tem. Ya ina ia maua ni nganga ni liu ya
pe o whawhainta whatutunga tale o tangata. Ia ono ni veitemi ia misia me tau finance. Ia a le ua tala no misionare o le faithful up. Ia ma talo ma whaisina nganwe. Soan me le tua ia ma salo o te le whaise i lui tau ma sa whamanatu. O ai o kōle le tua ia au e te maso sana. E tapena le tua tato vai lana au ona na kōle le tua. E do whaingaluenga i SAMOA. La e whaile a inga. Kōle mai ane tua saua. Saua masita mai motu rei titi. Saua mai yuta le wao tua lava sa mato ngalue. Saua kau dewa so olala. Ese le matau tia le tua le na. Le tua whai wāwenga le tua. Na te whao ngā le tangata ia. Le vi le tua soi fua ona auna le ia. O to whafonga. A lot of fruits. Souls be saved because of his service. Ia le tua me uma ai o le whao ngā ina le tangata. Ia aua o te masar salo. E kolo e le tua. Ia e te alu. Alu e ta pena le tua. Ia fa pena le voto e lui tau ia o toi fa malosi. Ia a misele fa mo intia na masina. Ia I raise my hand to lima pe whenkaka ua ngewe kaimi po le ala vale persecution o whenga ia I trust God I don't know why ta pena le tua mea uma ia se toi so atu la ia lea ili fa popo le saunuanga o ni challenge na mani lui tau o na yo tato misa tato talvou na ele i ainga ia ele fa tonu e maua ia tala noa fa fonga mfalong ele vala wina le tu ele so fum leola ia mana ia tala na ale sunga te tai ole sunga ia fono fa mai mana ia ro tu la sole el Faamisionare lumele tu ai va tu ia le tua o nganga ia mai sainga nganga ia mai asia sa o mol mau ia mai fauelo malo ele ngalo ia cha na tala lalana pe mativa pe sawaina pe eta timena ia fono pe ina ia su esa tanga e ave luma o le tu la sole to ia ba we wa tele o nganga no mo ia ale lu I mai foi lu ia toi foi tu prang talvo ia find some lost souls to save while we have time. This is our time. Let us go and share the gospel and fulfill the Great Commission, not only in SAMOA, but Pacific and all over the world. Be strong and be courageous. God is always with you, guys. God promised He will never leave you nor forsake you. Amen. As He practiced in the life of His servant. Throughout these 40 years, God was with him. Why not more kako? Yeah, when we yale atu. Tasi yale Misionare. Yeah, sana summarize. On a time lole to my pesede. Se to va idea ana fa fonga lole sina wa le mate vai atun mate ia te ua fa muka mai ma uele ele sia ya da donu e lofa mai ale ya me se temi mo le upo le tua ya ona fa uma le tak ko kalam ya sa no muli ona ya na ta fa fonga ai le taina tatu pes ia toi fa manato tua o lota ia na ta inga ia ona o le soifua fa ola fa ile tua ia malana fina ngalo malana vala wine lo nei soifua polo nei fo yola ia le ese la tu sa uma tato ai te fa tai mo le no ai la tasta tu pes ia on tato tu e fa uma le tato por kalami nei tu la laso e mi ele tu o ta wese SAMOA le la ngaina le upu mana ia fe au ai la mo me pelo sai sa wi kofe ya ai sei
mai ua o maua Yesu e tele ilo anganga Pauletanga Olo ufia fianga O elo mita mitanga O titiwa ile nei vasa Nei uosa ai maumalie Ea susulu mai lela O ngaluenga mati me fie O tu pese Leo tele ai Mo whapetai Ya oi no matai Faletanga 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 Whoa, whoa, whoa Faletanga 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 Whoa, whoa, whoa Oh, Meafua Matuavao inga Ole atuana ia paavaina Nei wo wola e maudi odi ai Wao whana mai o wao se Seuamuli Se pese leo tele ai Mo whapetai Ia oe no matai Faletanga, 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 oh, oh, oh. Faletanga, 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 oh, oh, oh. Se whawhetai e sui lau whaalatai O pese ai nei, aleluia, o sala Awana o lei loa I lea ngasala A ua wha sao ina, a umai lele ana Pese, leo tele ai Mo whapetai Ia oe no matai Faletanga 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 Oh, oh, oh Faletanga 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 Oh, oh, oh Pena o Fatu? Ja. Nou sina upu Faamisionare nei tu la le tatu po kalame fa uma toile tatu po kalame ai ole tua. Ja. Ele suia. Ole tua ona nafi ole so Matuavao. God never changed. E uia na sui tātou, sui aso, sui taimi, tau sanga, but God never changed. E tu maua, le atua au sina wha amalo si anga, I le nei tu lao le aso. E teite ina eilo nei ola, ola soi foi a wha whonga mai si o tātou atunu, e SAMOA, ia, tātou Samoa nei New Zealand ma Australia ia po fea fo lava se vaenga le nei la rolangi lo e fa fonga mai ia sino po fa ma fanfana pe lui tau o tatu ola ia ele sunga fa fe ngai no e lo tau aveina le tala lei tono o nuu ma la fanga mai kalesia ia fa manuia tele le tua I tau soifua wa le faiola na galuega I tauno nuu
ia mai kalesia. Ia nei ainga ia na tō silafia, ia lo nei tangata, ia o sina upu mai la fionga le atua. Ia o le amaua mai le maaleko. E aina i verse ia le si, o tufa atu. Ina i lui tau wai foi lo soifua mo lo ola. A wale tātou ola wha le anganga. A le ngata foi le, a o e whaafonga mai foi se Samoa po se sesi lava. If you hear me saying or sharing some thoughts on what the Lord is saying this morning, part of our program, if you don't know the Lord, if you don't know Jesus, if there's something that for you to give your life to Jesus, it's all up to you. If I pena fui tātou Samoa, if I fonga mai, a fai foi ua abeseia lo ua e fulitua, o lo iai pele ava no mo lo soifua. E te toi tā pena ai, ma toi tu inatu, ma ofo inatu lo soifua mo le atua. Ana ma reko nai tasi, mona fai ipo se fulfiku. Fai mai, for Jesus said, come and follow me. Na fai atu Yesu, inisi o so, o mai, ma muli mai atia. Then I will make you fishers as men. O lau whai oe matangata e atu e whainu umara ma soo. Ua le to e whaiwha tātou pe na masa ni ai. Nisi o au whaiwha pe o lātou Galuega na. Ia o la ese le tātou pokalame o la tātou. O atu lo e whainu umalawa ma soo. Pe tā lai atu i isi o tangata. Whai mai lana upu. O le atua e sau oe. O le Fatu nunga, wha mai Yesu, come and follow me. E le, wha mai, come and follow my church. Come and follow my way, my youth with the missions. Come and follow this. Jesus said directly, sau, ma muli mai atia. O le Fatu nunga na tu atu. O la whamalosi fo nai tu la nei tu la le aso. Tu natu lo wona malo soifua ete muli ai Yesu. Tolu ni vaenga. You follow Jesus, Jesus will change you. A e muli atu i le atua, po o Yesu. O na sui le o le atua. E le ngate na sui o le atua. Ia a ole a e tu natu lo wona malo soifua. E whai le Galuega la fu e whai Yesu. O le tatalo, o le launga ina atu o na upu. You follow Jesus, Jesus will change you, and then you committed to do what Jesus said. Pei fu le upu a Timoteo, a Paulo ia Timoteo. Whai atu no na tali whaale anganga o Timoteo. Timoteo, he said in English, Timothy, imitate me as I imitate Christ. Whaatai mai a te au, a o whaatai atu i le atua soifua. Ia e muli mai o whaatai inga o whaatanunga, peno whai atu i le tātou pokalame, i le vaenga mua. O Timoteo, ua veo ia masi tangata tai. Ua muli ai Timoteo. Ia mino Paulo o se tangata tai. Ua muli ai Timoteo. Fa mai Yesu iona au so muli mai ia te au. Come and follow me and I will make you. E le ngata la le tātou muli o le a vea la whai le tua tātou maona so ma ngalulue le Galuega lea ua whai mai le tu e te tau na whai. Inisi tu po whea le mea o e alalai. Po whea fo i le mea o e ngalue ai. O i nā fo i e whaanga i nā i lo soifua ma lo wola. E whai e le Galuega le tu. No matter where you are, Jesus said, come and follow me and I will make you fishers of men. Na o tātou muli a la whai e le tuari suinga o lo soifua i ma whao ngā oe.
po fea lava le me o lo e alalai o e ngalue i te tono e kalesia. O lesi tusi leo te fia faita wina e wha maalo se foi. Excuse me. E maua mai le whainga tuai. I le lua le no wha i ngā tupu. Ma tau po e fitu. Lono whai po sumar wha. Le ala la o whaita wina i le SAMOA. Ia, ono toi whaita watu le Englisi. E le tātou te malam lama. So, whai mai le lua no wha i ngā tupu. Fitu whai po sumar wha. A whai e wha maulalo lo unuu e ua ta ua o lo ingoa. Ta ua lo ingoa. Ma la tau ta talo, ma sa ili a te au, ma li liu ese, i o la tau ala leanga. O na ou wha alongo ai lea mai le langi, ma wha maangalo i a la tau wangasala, ma wha o la ina lo la tau nu. In English, whai mai, if my people who are called by my name shall humble themselves. Mea mua, Samoa, malau whakawhongaanga. Tā tau foi, o loo ngā rurue po whea lava le tua le lalulangi. Whai mai le upu le nei tai au. Excuse me. Whai mai, a whai e wha maulalo lo loto. Humble ourselves. A whai e wha maulalo lo nu e ua ta ua i lo i ngoa. Ma la tau te talo ma sa ili. I le wha upu wha peletai mia. Whai asinu wha whai ngofie i a te pe au whai tau wina. Whai mai, if my people who are called by my name shall humble themselves. Ele ngata tātou wha maulalo tātou loto, lona lua tātou te talo, lona tolu, ma sa ili, i fōlinga o le atua, ma tātou li liu ese. Tātou li liu ese ma leanga umole nei o langa. Ia, o le mea lai tupu. Then God will hear us. Wha maulalo tātou loto, tātou tatalo ma sa ili le atua. Ma tātou li liu ese, mai le leanga umole nei o langa. Then I will hear the land. O le whapalangi na, e le ngata wha mai, I will forgive their sin, and I will hear their land. Upu wha malosi na tātou nei tū lao le aso. Wha mai la whionga le atua, if my people hamo ourselves, wha maulalo tātou loto, ia maua tātou se o langa te talo, maua tātou se o langa sa ili le atua, ma tātou li liu ese loa, mai ia ngā sala nei o langa. En wha mai rod whai upu, muli lava, I will forgive, o le a-o, forgive your sin, and heal our land. Ma wha amalo lo tātou nu. Ia peo se uwha amalosi nai nei tū la. Ia o ngā mo i tātou, a o tātou, ngā lulue solo, a o tātou muli atu ma whailana whi au. I le atua. Tātou ngā solo atu, tātou ngā lulue, a vei tātou ma le loto maulalo, ma se o langa sa ili, se o langa te talo. Ia ma tātou whaatua atu ia te ia, he will hear from heaven. E whafonga ma, whaalongo ine le tua tātou, te talo ma tātou tamawhai.
a wā le tātou ola le tu maua nei o langa. Ia lau whamalosi na nei tu lau le aso. A whai eiso taimi a wanoa, pānga noa, so ifo tātou lau tu spaia, te loa ngau tele tu spaia tātou Samoa. E whaai to toa iai la fionga le tua, sila ifo la fionga le tua. Po le ale me o lo feta lai iai le tua, e ala le ilana upu. Po le ale me o lo mana o mia le tua, a o e whaitau, a o e wha longo ifo, a o feta lai le tua. E ala le ilana upu. Na whai mai la fionga le tua, ne tae au. If my people who are called by my name shall humble themselves, tātou savavani le loto maulalo, tātou tatalo, tātou saili, e le ngate na tatalo, alai tātou te saili i le tua. Saili le tua malana hami e tonu, i o ona tātou li liu ese mai lea i le leanga o le nei o langa, leanga sala o le nei o langa. And then God will hear from heaven, and I will forgive your sin. O le afa maangalo i le tua tātou wangasala, and I will heal our land. Le tātou atunu. Ia. Whamalo whai whaiva. I tamā, atina, o lo whai al Galuega. Ia. Tulona o tō pa ia. Nisi foi o tamā malo le atunu, o loo ngalulue i tue fia o Samoa. A wafu tau sino tātou atunu Samoa. Ia, o le matau i le tua o le amatanga le poto. A ia tātou savavani ma le matau ma le alofa i le tua. E nau mai le tua, le atamai ma le poto. E taita ina i nuu, e taita ina i e kalesia, ma taita ina i le malo. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ia ona so atu na nei tu la leso. Na so me whawhenenga, na o sina upu whamalosi lea, o i nei aso, pe te whamanatu atu, if my people will humble themselves, pray and seek his face, and turn from all our wicked ways, I will hear from heaven, forgive our sin, and heal our land. Ia manuia whafonga la tunu, i lau sunga whawhengaina, tai fo i lau sunga mo le wala awina nei, to ina vai, ia ua, na sinua whamalosi, tai fo i a wal whafonga tātou tunu, whaftai tātou pokalame, ia iai whaunga le angang pa io le tua i pokalame, i le tātou radio stations o a lava fufuanga. Ia o lau so atu lea, tai whaftai lau sunga whawhengaina i whamanuia le tua. Ia le tua. Ia, na Samoa ma, wo mainga, ia, ua whasoa mai se, whamarasi au whanenganga, tau wauna nei tai au, ia, ole na, ole vala au, mau lunga lea, pena, whamarosi, wala au ai sui ono so, ole, wala au foi lea mo oe mau, come and follow me, I will make you fishers as men. Ese le mau lunga nei whalo, ese le mau lunga nei wala au mai ai ia, tātou li, ia mo oe mau le, a mana ia, e todua vai ngol wala au na le sa wha, mai su come to me, lunuinga, e tātou tātou o sao, e se amea nei no ia ke viso, come to save, e tātou na save more soul, ia lona dua, come to change, elan tātou se i, whaola le nganga, ma se i sui tātou ona. Amen. And the faith part of his calling is come to use you. Sau se i whao ngā oe, e se le mana i au mea, e tolu e afi fili kole ke viso. He's calling to his disciples, called to come to save your soul, called to come to change your attitude and your behavior. Amen. And also called to come to equip you and use you to let you go and reach out
the lost souls all over the world. What a great calling for you, for me, and for each and every one of us. Ya, oli li toi fasiria se sitala ai oli famamafo fau ya lewa tala nora na ona ya oli tato oli kia na me uma pensa nora on repentance pele ki word na wa pole alta to gali pole alta to fio ai ale famaulano le loko misal mo pentau ya ele ai la se for its effectiveness o tatou soifua suia, tatou soifua wharengan, ia, pia whai. Tatou te oa ata tu le whamaulalo tatou roto. Ia, o manatu, wa ururum ta whalau. Ia, le whiau wharenganga, upo le tua. Ia, wa whasua mai whailana uona. Ia, na o se whiau e to e tapsai le soifua whalau, soifua tautua, soifua au auna. Lana au whainga luenga ma tātou umare au whātua tu po whea lava le tawhar kelope po whea le ministry po whea le kārisia ia e tasi al tātou walawina o le whātupuina ma o le mālo le tua nato le whātupu se loko a whātupu le kinto ma le tua ia o le whea whamalosi nā mo tātou le nei tai au le fisili when will you answer God's calling? O a whea te tali ai le wala au le nā, e te whia muli a keris. Pe te whia muli ana nase I whai mo mole si waenga, yeah, it's up to you, but o le taimi ma le tai e le whatali tangata. Adi pas, time and tide is wait for no man. Once God calls you, so make a response and follow Jesus while you have time. Yeah, via la whafunga Samoa, yeah, we will need waenga mate. Whaftai tele atu lo tō whamano, tō mau tō malawa, a mise o tō tein. Ia e whawhangafonga mtātou mafuta I lunga peunga ngalu le ea. Whaftai lava. Mai li whaftai, ia e le sunga le Misionare. O so o aile lano langi, ia maua le amanoa. Whaafe mai ma tātou whasoa, ia. Mātou patia o whaiva malo ri. Ia tauatai, ia o le langi le taui, o le onanga. Fai le ato seu whanua ma tala le whileli tu ama le fua ma toi ma liu atu ma fio atu I nai tuoriki. Lalo langi o au maua ia. Whamanuia le tua. Wha wau pēr soi fua wauna. Wha ngā pēr ma losi me leola ma le toma ia. Equip pai nisi tu pulanga lalo vaua ia ina ia wha wau pēr le mission lea. Ina ia reach out nisi a nganga le yo iai le. Whaotanga, ia, maua malo sitino. Sili lo soifua whanenganga. Ia, pamanu ia le tua le no whalo, le whatua man no whalo, wa ia tupe wa e sia vave alu. Ia, e le eifu se tio rea. Sao le sao noanga, e le tio whai ae. Na o mea town fight. Ia, ai. Ne te iau so vai ki o kanisi misionare lungo marere. Ia, ai whaftai lo tele. Ia, whaftai maringa ruenga. Ia, me sili utato I wheloa. Ia, mala whaftai mulmuli le sunga le a foi le whatonu. Moroto se fia Samoa mese se utato e kalesi se leula. Ia, mese sunga Misionare. O le tua o le sunga le whawhengai ngai ana le Global Mission. O tama ana fofoina le kalesia I sa leula. O le whetalainga ia se o tātou tama ia whailinga ska le sainunga la. O ia nu fou ia me se si o alofi po sapa. E pati mai suli o lofi po sapa. Manu fou ia o lofi po sapa manu fou o tangata ia. Sanga lulu Matuavao Misionare ia Matuavao tongi va ia masio tama sala kitchen la tai mi mata ia faulama o la to ia o la to sa vai la le o tu la mai suli I mai fo I lea to le tala le ia le fo fa manuia le fo nga lue le songa ia pasta Mike Mikaele e le tala inga asia le anga sa to mai Fatu tua. Ai la ta to ta mafana usa leula
Matatu kalisia ia o le manuia o le alu tala le tele foi sfan au le ta se ma o le tala le ia ele ngalo atu ta talo mai mo lo ta fanau ia o lo fa pena to moli va ftai le sunga fenga pasta Mikaele reta mal fatua ya Sara ya mise fo lang sua le sunga toina ia le tinu fa ftai mo le avanoa o fai na fa tangai ma o lunga nei ya tatou te whasoa whatasi i manuia o le tua le fionga. Ia, mātou whamanoa tu le Samoa, whafte tele lava lau tapua mai ma lau whafonga mai, ia. E le ia se whaiwai atoa, ia i lava le atu e se yama, ia, e le loa wale tangata se, ia, whaia lau leo ma sui el Misionare, ma whape atu, ya aswa tu manu wenga vai wa sala ya bala la se ngana wang langi malai tau tamari i lo to fa fonga le yas ya poto alta utai se le yama mangalo so ma aleu le nei ta yao ya au manu fanga mo mori tele atu mo to uma manuia le misiona manuia la to o le tala le manuia au na le tu mo to fa tu so se to vine so se tafa ke lo mate ofo no fatu fa manuia tele atu le tua mo to uma ya misal sungal pulenga ya samata la lea ma fatu le swafu man malo ke riso ele nei ya se fatu fa ne pa amasalo o lo fatu fa lo mai america so fatua yo le ato malo si ya se foi manuia ka pointa mo ta venga neva ya stai ana yesu amene tama va stai nei afiafi wa fai vina le ma fasoa ya mesi foi le tu fa mai ana o no sino fa malos mo matou fa stai mo avano fa stai lo fa mai na tangata fa stai le mana o nga lue lo mana e ma fai ona fa ngama fa manuia e alo lo fa ya te oi matou tilo le tua matau tia lo mana le tua te fa ngaso seis pe a usita e mama ta umava ya oi mama ni lo ona stai me la to fo yantu ya nga luenga tala ile tua ya fo el to mai mal poto mawon malo si ontino ya mesis fatua men no falo fa muli mai ya ala uma le awia mo le aso tai al to fo ya fa la pe o le ma pe o lela ya ma o se si tai al te pena ina ma to felo fa so va das fa menuia ma te talo le to mai men viena yo na ainga so se tafa ke lope ya mese ainga mai karsia ma to tuatu le sunga fatonu sunga fenga ya preta mai tu ya Sara man no falo ya i lo fam yang mese foi le tu ngal wenga le lang sua sunga toina ya na tinu fa man via tele le tua tu mauro vi inga tu mau fata va ala fana no lo suafa ma to talo to ne amene amene ya se foi ya on ici amene
Patalo Fatu I lau mai moanga Samoa nei tu lau le aso. Io paia whale tala le lei, io mamalu whale tunu u tainane o mamalu whale malo. A le nei wha manuianga he wha singo tonu lava I le nei whala popotonga po le nei company fau ua whatuina e tau o le Alia Tours. Ona ua iai le wha moe latou te tāpena ina tulanga uma mo wha moenga o tangata mai moa. Ma tangata fia whata whao de lalolangi atoa. Ai me se ai e fito I tonu la lato o nanga I le nuupa ia I Usalema po Israelu. Vea nei ava no tā ua mo le tuaimo mo ngā lofa a unei, la audi le mali atoa, le watea po le taiwa fosi, o le ministao whaatoanga ma whainga whaiva e mo moli atuai wha manuianga I la o tau tau mo whainga. O Yerusalema, po le nuupa ia o Israelu, o le nuu o le atua, mao I e tau nuu ma I ai tuli inga o le lalolangi I le tala whasolopito. Ma o te matua I o lango ina la o tau tau mo whainga. Ina ia manuia, ma maua I lato uma o eo la malanga siasi ma malanga mai moa I le nuupa ia. Wha matalanga uma ma mai moanga ese o lo tusia uma I le tusi pa ia. E wha mautu ina ai lo tātou telitonunga, ai maise lo tātou wha tua. I le tau langa ma le wha o la tanga na saunia e Yesu Keriso mo tātou. Le auto sila umai vaenga ese o le nupa ia Yerusalema. E pei ona o moli mawina ina ua o wa siasi fo ia I le tausanga. Ta si vaiva ma le tausanga luafe. Whamanui atu le tau mawhainga a I lato uma o e o la atau aveina, ma puleina, ma whaafoeina le Alia Tours, ina ia manuia la o tau tau mawhainga. Whamoe le atua, ma I o tau manatua, o lo iai le whea ngainga Samoa, ma Yerusalema le nupa ia. Whea ngainga le atua o te whamanuia, ia I lato o e whamanuia I lo nu. Mai au te whaamalaia fo ia I latou o e whetu I lonu. Yerusalema I o I mata o le tua I le larolangi nei. O le nuu fola ina na fola I le tua. Mai a apera amo se ia tau nuu le nuu o le tua. Ina ua malanga I latou na whaatau nuu ina le malanga I kanana. Ia manuia lau tau whaamoe Alia Tours. Ma ia alofangia le tua ia whaatau nuu fuafanga uma. Wa utou tāpena ngaina I le nei au nanga tāua. Whamanuia le tua, soifua mai manuia. Greetings and talofa to you all, our distinguished guests, ladies and gentlemen. I wish to convey my sincerely appreciation and my blessing to the Alia Tours for such a great initiative to start this tour company to accommodate all the people that wish to visit the Holy Land of Jerusalem in Israel. Jerusalem in Israel is the land of God on earth. That is where all the history is written and all the history will revive in future when Jesus, our Savior, will come back. I wish to congratulate the Alia Tours and the people involved, the management, the administrators, and wish you the very best for all the plans and preparation that will guide and look after each and everyone that will wish to travel to Jerusalem. I have been witnesses myself in 1999 and 2000 year when I visit Jerusalem. It's unbelievable. It's heaven on earth, where all the sites, the scriptures that is written in the Bible and the history and the present and the future, this is the land of promise that God has been offering to us. And it brings back all the strengthening of our hearts and our soul and our faith in Christian in this world where we're living in. I wish you the very best, Alia Tours, and my only advice is to trust the Lord with all the plans that we are just about to deliver
for all the people that we wish to travel to the Holy Land. God bless you all. God bless. To all our friends in New Zealand, Australia, and the islands, I have good news for you. Aliyah Tours is open in your region, headed by Timo Williams. The whole idea is to bring Christian groups from your region, churches, leaders, worship leaders, to come here to the land of the Bible, to be encouraged, to walk where things really happen, to taste and to touch the miracle that God has done with the people of Israel. I want to encourage you to be in touch with Aliyah Tours so they can organize your next tour to the land of the Bible. And I hope, like we say in Hebrew, Bashana Haba B'Yerushalayim. See you next year in Jerusalem. Thank you, Timo, for all your hard work. To you guys, let us come up to the house of the Lord in Jerusalem. I have taken 2 tours of Israel with Pastor Timo in 2013 and in 2016. What I like about the tours with Pastor Timo, the tours of Israel, is his intimate knowledge of the land of Israel, his passion for the people, and his passion for the land. He's a great Bible teacher, and he was able to explain clearly the events of the Bible that occurred at the various locations we visited. One of my favorite memorable experience of Israel was in Jerusalem, walking up the hill, Via Dolorosa Street, and imagining Jesus carrying the cross up the hill to be crucified. We were so emotional that day. It's beautiful. It was beautiful to experience Jerusalem that way. I highly recommend the tours of Israel with Pastor Timo, and I look forward to joining one of his tours in the near future. Shalom to the beautiful people of Samoa. My name is David Del Coso Westerman, and I'm a tour guide here in Israel. I'm in the Valley of Jezreel right now on Mount Carmel. And it's been a pleasure working several times already with Brother Timo, and I look forward to work again with him and the beautiful groups that he brings. Really nice people that are a blessing to us, to this country, and I have a wonderful time going through the country and sharing and learning about all the different important things that happened over here, and being part of the amazing groups that he organizes. So I just want to bless Timo and send him my regards, and to tell everybody that is considering coming to the Holy Land, to tell you that Timo is really the best option. All the best.